Nga woli kubona mbera ya maziga, mbera ya kiyongobero, mbera ya kikangabwa eno ku kyalo kyena bitu mu igoma lye Buwaya mu district ye Mayuge oluvainuma olw'omuvubuka okwikaikana ku dadawe yamukuza bambi namutematema ekyo tikyamaze yagema n'omukonko oba oli agwosobola okweta omusekuzo gwona yamukuba yamala yamuyiwa ku n'amafuta yamwokya bambi yafiirawo embe yatabere nungi era nga afuire ni namulwa jen abandi baba mwidinga nabwire era nga nabere yakuza suspect yetegere kunga byansi eyakuze ekikola kino era nga wendogerano police ye Mayuge yamaze okumugema ali kubuzibwa nembozi yembaletere abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, they can share our videos. Nse Yazid Yolisigira owefe busede mbikado. Ekikangabwa obwire bwabise saawa 3 nga omukaire namulwa jen yatemeebwa mu jokoni nga ali kufumba yayokyebwa n'omuliro aye nga suspect tebereza omwidukulu we Byansi James ali ekanyabwino nga nasubiza okuba nga yaidi yakolaki yamutemula era nga agemeebwa ali ku police Mayuge. So tukobere kubutagamagano baire wagati wo mukaire ni Byansi oba oli okyamutebeza nti yavuire ko kola kino era embeera ebaire etya lwaki asubirizibwa okuba nti yatemwira omuntu nti babaire mu butagamagana wagati w'okufa kw'abaana ba Byansi nga Byansi asubiriza nti omukaire nakola ki naroga abaana b'okufa nga ni saawa eno omwana owundi nsubiramu amaani oba olyawo alina yali mu mbeera embi gye bali ku police. Nga we bakobeire mbera ya maziga eno ku kyalo ekyendambitu mu igombe lye Buwaya mu district ye Mayuge oluvainuma olw'omuvubuka okugwamu akambayaya mu busungu bw'ekitalo yekaikana ku dadawe namulwa jen yamutematema n'ejambiya yamwita omuvubuka ono ategereka kunga ni Byansi era nga abataka batukobeire ati omukyalo ono yaise avire mu bulamu bwensi n'abaire nga yamukuza Byansi yakulira wa dadawe no ku kyalo nabitu olufainuma olw'amama gamuzalira irala bambi okufuna obulwaire omuto gwayononeka oti kazole oti mulalulalu oti yadongoka so abere yali nga tiyetegera bulungi dadawe kiyakola yakati ko mwana ono kamukuze era nga Byansi abataka baba mwidinga akwire makagano wano woli kumbona owa mukyala nabwire abana mulwa jeni wakwirenga namukuziza batukobera ati amukoere buli kintu kyona kyokwera omwidukuluwo mwidi bulungi badada nge bayenda abana baibwe mbu yamugulira n'omukazi bichi abaira amwenda n'ekibanda yamugulira n'etaka yamuwa
aya gatu kufunanga atuka ati entabo yavuire nti mbu byansi ngo omuntu yayino wamaka byansi aberenga yakula yafuna omukazi oyo dada we yamugulira wabula amaka ga byansi kabenga galimu obutali buterenkevu nga gazza mu mirembe nga byansi azaala abaana bafa so tutwidi oba byansi yalota oba byansi ajja kumusawo yeraguza mbo byansi bamukobera ati abaana bo okufa dada wona eyamukuza amukume paka mu bukulu yandibanga ayini kyaidi so byansi abeera amaze ekiseera nga ekintu kino kimutakuza obwongo nga kati badada oyo ndimukola ekintu tutwidi oba omusawo w'ekinansi ya mulimba oba ebiroto bya mulimba ayina endowooza yabeere nayo era nga kino mbw abeera akyogera nga tatyanga buli wajja ati omukazi oyo oba alivaawo oli era nga olunaku olwaido ng'akalikola kikolwa kino mbwe bamubwine ku mukatawuni akeebuwaaya okumpi ni kino ekyalo kyaviirako ng'ali kulyanga yamala okulya yakati ndi kujjaka kukola mikolo ndi kujjaka kubisa kivulu kukola mikolo abataka nga tebeidi mikolo kijali kujokola so nga bambi tebakidya nga ali kujja kuyita muntu batukoberetera abesaawa nga 2:3 byansi yayingirawo nga kibanda wano makano nga woli kumbona omukyalo ono dada we yabeera ali mu ifumbiro bambi nga ali kufumba kyeiggulo makage wano nabwire abana mulwa jeni abeera abawo kuno obwana obuto era yabaye kufumba mmere ya mwogo obwana bwajja bulambalengaku atuwena ya nabeeta maida twalya ono ekiseera kino bambi mwidukulu we gye yakuza byansi we yingirirewo ne Jambia yamwaga ne mujokoni yamutematema yamutemye omutwe guno ebigundu bere ku mutwe byonke ebya Jambia nga ika pakere kubwonge bisoba 10 ticha omalire yagema omukonko gwona yatandika okumukuba olwamaze era byansi akakaisa nga dada wafuire yayenze kuvaawo nga akakaisa nti omukyalo naafuire yaleeta yamuyugwa kwa mafuta yamutaako omuliro so biti ebyabaire ababaire okumpi n'abawulire ku omukyalo ono nga tyakuba mu kundu kabula bajira okutoka nga byansalo mwike wabula nga nabwire abana mulwa Jane nga yafuireira so embe ati yabaire nangu abataka babetu bakikakasa kuba omukyalo ono bamubwine kuona kulwalona nga alikola emirimu gye era nibyansibona bamubwine ku nga alikola emirimu gye nga tibalowooza nti oida kubaawo n'omuntu okuba oti ajja kuyita muntu wabula buli yatuuse nga mu ifumbiro nga kyalinga kwati abona mulambo mwoche mutemeteme nga nimuna ibugwe babanga nayo so bityo kubyabaire abataka bakubire police era nga police okuva emayuge yatuuse wano ona kulwalero yatandika okwekebeda batandika okunonenkeza batandika okola kino nikire wabula era abataka babe besondye mu sente baje balete embwe yatandika okuniza banoni yakoze ekikolwa kino waidi omuntu omufu waito omuntu tichangu kujja bujotyo omusayo gwo omuntu sobola kugutwala butwale oba oli awo ono yena yayitibwa yaberenga alikola obutaweera akuboneka nga alemesa byansi okulumuka era nga byansi kuncho abeera agezaako okuva wano ku kyalo ekyenabitu aje ni famire ye bamubwine kuno omukazi n'omwana era nga abebyokwenda ye bamugemeire mu ngira nga ali kugezaako okwemulula era nga butisaawe eno gwetwogera wano ali ku police station eyemayuge omukairo nakuziza omuvuka ono okuva obuto bwe maama we yatabuka omutwe saamukuumye okuva obuto paka yamugulira n'omukazi olwedde wetwogera bali kwebwaya katunda engege yakoba nabali kuguza ati ndikutunda dondolo ndikujakola mulimo gwanguwa omulimu gwakuyita muntu ono ayo nendogera yegwere mu center yaida mu ngeri ye yaida yamukubanga ali mujokoni yamuyita yamutematema obwina ku mulambo omulambo ngubwenera ndiguna kuva ataliwo solomo watifaniki yamutemye atya yamutemye ebihundu bingi ku mutwe era yamukuba n'omukonko ogwo oguli mu mulyango yamala yamukuma kuno omuliro kumabunda kuno era yagezaako ndowooza bayamasirawo nabutwa buli kuwunanga eno okubuza olujje nga idi nti bajja kuleeta mbwa enone enkereza awo okufuna okumanya kwaife so kulwa ekyo tusaba poliisi etuyambe twikiza omuntu oyo ku kyalo kuno
aboneka omuntu ono eyamukuza eyamutosisa ekikanga bakinafunye baba ninze ng'omuzaire nfunye okwetya kubanga omwana gwowina n'okuza n'olisa n'olabisa omuntu tulimwenderamukyo ngaidi eyakutematema atyo twafunye ekifaananyi ekibi nga ife abazaire era ife otukuuma abantu n'omwana oyo yayise ife tube tumwenzera tumuboneku tumwebaze omulimo gwe yakoze kubanga yakoze ekifaananyi ekibi okuyita daadaawe akukusiza okwamuleete wano tumwebaze tuziike nga yeena ali waziike ku daadaawe oyo era tuli kusuubira ng'ajja kukosa n'abandi okuza omwana tiikwako kuba mama oyo yalaluka omwana muto omukazi oyo yakuza omwana oyo gwokukiza omwana oyo lwaki tiyamwyitanga bukaali yajewaabwe mukika yamusabira omwana wa mwanina yamukuba ati mwalina ze mumpa omugala ono ajja akuume ki omwana yenkuziza olwaleero kituufu omuntu bw'ozaala n'ofuisa ole n'aba ali kwita kibanka bali kyakunoonenkeriza ekiyita abaana kikyakwita mukazi akukuziza era nakugulira n'omukazi kino ekikanga bwe kyamaanyi omuzaire oyo abeera akuuma eno omwana oyo okumala ebbanga yamulimu yamuwa ente yamukolera buli kimu yamugulira n'ettaka ayi kitumazeemu amaanyi ng'amutwere omulamu obwensi tetuli kusaba poliisi yani twambye bwambi yatuleeterako omuntu oyo tena twaboneka tubone kuko ekintu kyetuba tumwebazeeko nga kyeyatuusisa ku mukaire mwenze poliisi emwize twemwize era tumulaga ku kyeyakoze omukaire tikirungi era zeeno batusonda twenda twena tumupakire bamuleeta tumuziike nga yeena aliwo ategere tukyeyakoze kibi embeera tebeire nungi mberebere y'amaziga yakwazira namiranga olw'omukyalo ono bambiyitibwa abataka babe bamwenda ku kyalo mukwano gw'abangi ng'awaya n'abantu wabula kino ekituuseewo buli muntu abe ayikunenya mutwe nga bakuba ati afazaali jeni yandifuireku ku olumbe batega nti bamugenzizaku aye nga tafuire mu ngeri ya bulumi eno era poliisi okutuuka wano eyagaina omulambo gwa jeni nga guli mu ifumbiro mu kitabo eky'omusaayi nga yayeneidwe musaayi era nga mu ifumbiro ku kimante omusaayi gubaire nga mungi era bayagaine ne kubafumbira ku ntamu ku ziiko bayagaine ku emere ya mwogo ngeri okwo yabeera ali kufumba nga mwogo ali okwo bambi tibamuganye kulya kyeigolo na kulya ku mwogo oba oliawo yafumbye nga ayenda poliisi yatandikirawo okunonenkereza era nga wembakobye nti babeere nga bali kuteekateeka okuleeta embwa okutandika okuwunereza okuzuula eyakikoze nani byansi mwene bamugema era nga ali ku poliisi tukitegeereku nti waatusa ku poliisi ey'amayuga yeikiriza nti niyakikoze era abeera ayikoberanga poliisi n'ejambiya weeri wabula poliisi ebeire nge nabuti ebeere ekalemererwa okufuna jambiya eyo nga kyetaagisa suspect mwene okwidde okubalaga wabula poliisi etukobere nti etiire okuleeta suspect mu kiseera kino kuba abatakabe babe bakambwa ino nga boona balikoba ati bali kwenda byansi bamukoleku ng'amateeka ag'ekyalo we galagira so poliisi yakatereka balinde ku ekyalo kiikaikane male kabiri baire ku kyalo eno n'ebyansi abalaga ejambiya eriwa kuba omusango guno beetaaga okubona ejambiya eno yeyakoleisa okuyita oba oliawo okufuna obudulizi obugerako obujja okuyambaku okulumikira byansi nga bamutwaire mu kooti tubalina kuku n'ebintu ebindi poliisi byegire nga etola mu kifo kino ng'obudulizi era nga batukube nti bitujja kubayambako mu kunonenkereza nga wembakubye abataka babe bakambwa ino ekisinze kubaluma nti byansi eyakoze kino babwine ng'omukyalo ono eyamukuza mu mbeera etaali nungi ey'obugubi mbu yamugulira itaka yamugulira omukazi buli kintu kyakyo naamukolere nga ayenda mu idukulu we wabula mu byona byona omukaire ebyakolera byansi bambi kyamusaswire mu mbukulu bwe kyakumuta magombe
Ena kanganize Kamali Hussein ekyama nero sisiri wegombelye buwaya ona kulobe baide sawa nga 2 na kitundu twafuna akasimu ngalo kikanga wekigwire kukyalo kyena bitu twajira okutuuka nga mumaka mulimu omwami nga mulimu omukyala gye batemye aya mutemye emirundi 8 yamukuba n'omukonko yamala yatola amafuta yamuyiwaku yamwocha aye tujira okwesanga nga mwana wa famire mwidukule we namukoze ekyo namutemye era tumugemye tulinaye giso takiriza abantu kutwalira amateeka mu ngalo yamugema mu bukojo yabanga amutwalira ayikiriza buli kimu kyendi kuba neki nti abantu abazaire omulingano mwana mwena mwikirize mulage nga abaana bika omwana adage kikazira tibamulaga kika tuvubona ali kuyita abantu nga taidiga aja nga bazaire nga mukali balamu bwobona omwana nga alina wajire ikiriza omulage mu butoni mu bukulu nomulanga gwenkubira abantu abazaire banange abantu abebuwaya ne mayuge ni Uganda yanene So embere tuweri nga wembako betu kali eno enabitu okubona embera weri kujja okuba era tulowooza nti oba oli awo ni mukuzika tusobola okubaawo bambi nga omukaire waife ono namulwa jeni atwalibwa mu nnumba ye ey'olubeerera yali kujja okuba ebbanga lyona lyona tusaba Katonda nti amusonyiwe ebyo byamusobaku mu bulamu bwe alinge mu mirimu emirungi gyakoze ku nsi kuno amuwa obulamu obulungi n'ekiwummulo eky'emirembe so tujja kuswikana abe kali kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos eyo nembeera aye ngeno kikangabwa otuka ku kyalo ekyalo kiwoze olwaki nekyagwire ku bambi wabula nga amawulire getuwulire kikobebwa nti byansi ono mama we wamuzaala byansi akuze nga tayidde baba we bulungi kyandiba nti oba oli awo balowooza nti n'ekika kiba kimusumbuwamu okukola ebintu bino ebitali bya bulido so yona endowooza eri awo bali kugyogerangako akuba ti byansi abeere tayidde amuzaala bulungi akuze nga tebayidde baba we mutuufu so kisobola okuba nga oba oli awo n'ekika kimusumbuwa omukaire mama we yandibeere nga amukubira bino omuto gwafunamu ku bwaso tatereera bulungi so tutwidde ebizibu bingi eruuyi eno aye wogeetiza oba oli awo iwe oli eyo osobola okufunamu aye eti ow'embeera eri eno byansi yatwalira amateeka mu ngalo yeyita daadawe eyamukuza nga mama we tasobola kumukuza mama we mulwaire yatabuka yadongoka aye ebyo ne bibairewo so nekikanga bwekiwina okuba ku kyalo ekyena bitu mwebali kuba eyo abatwenda tube tubuzeemu ku nga tutwida kubaweereza nga tubemu ku n'ebituniga aye bane tuyizeemu tutandise okola era ndi twida kutambula bulungi so ali eyo tokuma bukome jasi wa kubona mboozi naye wabula oba nikyoyegamu iwe oyegamu ki kikyoyegamu no isomo ki oba oli awo kyosobola okwegamu no wena obutakola bintu nga bino oba oli awo ngoye byansi yafuza obwongo bira byabyo ati byandibairewo wabula mwene ate we yabwaine ensonga mbudaadawe mbwaidi oba oli awo ekiba ekiyita abaana be tutwidi oba yayitaku kwaba ekika yakoba ensonga dino baade tyamamu babuuza omukaire tutwidi byona byona aye byona bibaire biriwo tujja kweyongerayo bambi